Wengane zakwethu impela sibona lapha ke uGatsheni ke umfo kaNdlovu njengoba ke esephendleke indaba yeqhinga lokuziphelisa. Waphinde waxolisa kakhulu phana ke kubalandeli bafowethu impela abantu basikhuluma kakhulu ke ake sinibingelele yona ke imboso sethi MTV sithi nje uma siqala ngena yona channel ake wenze kulungele uciphize usubscribe na notification bell khona uzothola zonke izindaba ke eshisayo nazo ezitrendayo. Hayi ke wengane zakwethu impela sibona lapha ke uGatsheni ke umfo kaNdlovu njengoba ke esephenduleke indaba yeqhinga yokuziphelisa nayo into ke ebelokhu ke ishiwo abantu phana ke enkundleni ke zokuxhumana esikakhulukazi phana kuma comment bafowethu impela uGatsheni ke usobusana ke waphumela ke obala bathi cha impela ke mina ke anginalo iqhinga lokuziphelisa futhi ke bengingazi ukuthi ke abantu bakhuluma ngani mangabe ke bekhuluma ke ngalo iqhinga ngoba ke bebethi mangabe bekhuluma ke ngaleli qhinga leli kuma comment mina ngibusana ngireact ngihleke kwesikhathi ngireact ngalo kwe uthando kanti angazi ukuthi laba bathi mina ngineqhinga bayangisola ukuthi ngineqhinga lokuziphelisa uthi bafowethu impela ke akanalo cha nje into ayenzayo ukusebenza ngokuzikhandla aphinde futhi akwazi ukusebenzisa isenti ngendlela njengoba sokhumbula wengane zakwethu uGatsheni ke waveza phela ke inqwaba yenkomo ke azithenga kusula ngoDisemba kungagcini ke lapho wengane zakwethu njengoba ke sokhumbula ukuthi yena uGatsheni ke wahlabana ke ngequantum emncintiswaneni ke uMaskandi lapha ke wayeqhathuke nezinye izingqwele kodwa ke waphuma ke unumber 1. Bafowethu impela kuthiwa mangaba usebenza uzimisele usebenze ngokuzikhandla uzobona ke mangaba usuphumelela abantu ke bazobe sebekusola bathi wena ke uneplan wena uneqhinga wena ke unemfihlo mawulala uyazi uyabikelwa kanti cho lutho akho lutho nje eluhluphayo mangaba ulala ngoba wena usebenza ngendlela futhi ke uyazi ukuthi mangaba usebenza usebenzela kephi. Bafowethu impela ke ake sibongise yena ke uGatsheni ke ngokuthi ke mangaba ke ethola lo sekuthola akusebenzise ngendlela bafowethu impela ke lokho ke ufundisa isifundo esikhulu ke ebantwini ukuthi ke mangaba usukwenza okwenzayo kodwa ke wenze phela ngaphansi ke kwama plans athize ukwazi uinvesta uze ukuthi mangaba ke isimo ke sesibheda ukwazi ukuphila uqhubeke nempilo bafowethu impela ke zinjalo indaba esiniphathele zona kodwa thina isimbo sithi MTV sithi nje ake sehle ngobonda idibane yona ivideo elandelayo.